Obutumwa bwo kurabura abatura bwahebwayo polisi y'ekyanga kya Mwitanzige na RDC wa Kikuube. Bagambira abanyamakuru ngo ihanga lya Congo kiyone rumashara n'abahekera ba M23 hamwe n'aba ADF ecyakabaha barukwatana n'ihangeri. Tushaba batuze bo kureba twete turebe ngo twaba vigilant ningashe tuba mwisho kurango abantu aba barugira bamwe n'ubujana n'ibikorobero byabo kurugaho baruga. Leka tube abantu bakwerinda leka cyo kwirinda security tutwenke ikintu kikuru kandi buko bwina abantu bona bwo kutakumanya kurungi abatoko niya kwa mukicyoka cyawe manyisa habe byo kwirinda. Polisi negira ngo imyaka ebere hingwire abira akeshiriko ka COVID-19 akabire kabahwerire kurwanise bikorwa bibi. COVID-19 ya tuyambiro ne security y'ucanga ngo abantu cyarabiro kusinda sinde bibiri yaho unnecessary fightings. Ebe tudarabira cyangati to expecting ebintu ebyo kuba abantu bakubinga omataka abantu abandi bakwitwa abandi bakunyagwa abandi bakwibwa amapikipiki gabo ntabwo kitukolesekero kino kuranti twegarukiremu abiko yinda bahabura abazire obutikiriza abana babo kutayayereryo abazire abana baryo mu bihumuro abashomesa babarekwire bati egesha baryo mu mikono y'abazire ba so netushaba bazire bona akurango bafaye kurango abana babo tiba agenderesha zo barukwenderesha ze kiro gasha kwa Ambrose n'wagaba katoto.